Doliprex, umuti ukoreshwa mu kuvura ibicurane. Doliprex ni umuti banywa mu mazi ukoze mu buryo bw'ifu, ugakoreshwa mu kuvura ububabare bw'umutwe, gufungana mu mazuru ndetse n'ibicurane. Uyu muti ugaragara mu dupaki cyangwa se udusashe, akandi buri kamwe kaba kagizwe n'amagarama 500 ya paracetamol, amagarama 250 ya vitamine C, ascorbic acid hamwe n'amagarama 30 ya pseudoephedrine. Iyi miti yose hamwe iyo ikoreshejwe icyarimwe ikiza indwara tuvuze dutangira, ariko hagomba kongerwamo ibindi bituma umuti uryohera kandi ukaba wamara igihe kinini umeze neza. Doliprex kandi ikoreshwa mu kuvura umutwe n'ibindi bimenyetso by'ibicurane, ifasha mu kugabanya ibimenyetso by'ibicurane n'umuriro, by'umwihariko umuriro uri hejuru. Doliprex ni umuti udakoreshwa n'abana, ahubwo ugomba gukoreshwa n'abantu bakuru uhereye ku myaka 15 kuzamuka. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo umuti wa Doliprex ukoreshwa. Mu gukoreshwa k'uyu muti bikorwa ufata agasashi kamwe ukagasuka mu kirahure cy'amazi cyangwa se agakombe gato, ukavanga neza mbere yo kunywa. Ubusanzwe umuntu mukuru urengeje imyaka 15 agomba gufata agasashi kamwe buri hagati y'amasaha 6 n'8 bitewe n'uburemere bw'uko arwaye, ariko ntagomba kurenza udusashi 6 ku munsi umwe. Reka dukomeze ikiganiro ku gihe umuntu atagomba gukoresha uyu muti wa Doliprex. Niba umuntu afite hypersensitivity, ni ukuvuga umubiri wakira umuti ku buryo budasanzwe kuri kimwe mu bigize Doliprex bikamuteza ingaruka, ntihemerewe kuwukoresha. Undi muntu utemerewe gukoresha uyu muti ni umuntu ufite ikibazo cy'umwijima, umuntu urwaye indwara z'udutsi dutwara amaraso mu mutima, abagore bonsa n'abatwite nabo ntibagomba gukoresha uyu muti wa Doliprex. Abandi badakwiye gukoresha uyu muti uri Doliprex ni abana bari munsi y'imyaka 15. Mwibuke ko uyu muti ukoreshwa n'abantu bakuru gusa. Ikindi mukwiye kumenya ni uko kubera ko harimo vitamine C nyinshi, abagore batwite nabo si byiza kunywa uyu muti kuko ushobora kugira ingaruka ku mwana. Reka tubasabe kuzirikana ko mu gihe ugize ikindi kibazo cyangwa se hari indi miti ufata, ni byiza kubibwira muganga cyangwa farumasiye mbere yo gufata uyu muti. Reka dukomeze ikiganiro ku bintu byo kwitondera kuri uyu muti wa Doliprex. Ikintu cya mbere ukwiye kwitondera kuri uyu muti wa Doliprex ni uko utagomba kurenza igipimo cyavuzwe ugomba gufata ku munsi. Ikintu cya kabiri ukwiye kwitondera kuri uyu muti wa Doliprex ni uko ugomba kugana kwa muganga mu gihe urengeje iminsi 5 ukoresha uyu muti ukabona nta gihinduka cyangwa ibimenyetso birushaho kwiyongera. Ikintu cya gatatu ukwiye kwitondera kuri uyu muti wa Doliprex ni uko mu gihe uri gufata Doliprex utagomba kunywa inzoga. Ku bantu banywa inzoga cyane, banza umenyeshe muganga cyangwa farumasiye mbere yo kuwukoresha. Ikintu cya kane ukwiye kwitondera kuri uyu muti wa Doliprex ni uko niba ugiye kwigurira uyu muti muri farumasi, ibuka kubwira farumasiye indi miti ari yo yose uri gufata, kuko hari imiti imwe n'imwe utemerewe kubivanga. Ikintu cya gatanu ukwiye kwitondera kuri uyu muti wa Doliprex ni uko ku bantu barwaye hypertension, typhoid, diabete ndetse na glaucoma badakwiye kunywa. Abantu bafite ikibazo cyo kunyara bitewe no kwiyongera gukabije kwa prostate cyangwa se abari gufata imiti yo kwiheba, nabo ntibagomba gukoresha uyu muti batabandikiwe na muganga. Uyu muti wa Doliprex uboneka muri farumasi zitandukanye hirya no hino, kandi ntibigombera uruhushya rwa muganga, ibizwi nka prescription. Igiciro cyawo ni hagati y'amafaranga 350 na 400 y'u Rwanda. Aya mafaranga agurwa agasashi kamwe, niyo utanga iyo ukeneye. Umwihariko w'uyu muti ni uko mu gihe cy'ibicurane no gufungana amazuru ukora vuba cyane kandi mu gihe gito cyane.
reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.